تماشاوان هجا هلبت هون دزانن پیمانک دناورا حکومت عراق و ریوبریا خو سر دهی بتایبت جبو کامپا هوله و جبو کامپا روج که ولاتین عراقی تیدنه دم بدم قفل اوان ولاتین عراقی بسپونسریا کوالسیون نام نتویج کامپی درد کفن و بر بعراقی ودچن ایروجی قفل کدن ولاتین عراقی درکت لگور که هات راگاندن حیثد و 12 کسن و جاره يعني بيتري دصوت مالباتنا جه هندري كامبي دركتن وبرب عراقي بهاتن بريكرن الكامبا روجي آلية ديريكي يازده مالباتن عراقي بسبونسريا كواليسيون ناب نتوي و هف كوردينيا ريفبريا خسر حكومة عراقي دركتن و چون اوي ولاتي حطانها قال لك كوم وقفل جندري كامبا هولي درد كفن و فيغا در دورا 28,000 كس ل هندري كامبا هولي دمينن ريفبريا كامبا هولي ايرو كاروانكي دنيا ولاتيين عراقي كوجبر شرو بفچونان لكامبا هولي دمان درخستن وبر بعراقي و شاندن كارواني ولاتيين عراقي كوجد 133 مالباتان حيث 12 كس بيك دهات ji kampa holê dibin çavdêriya hêzên ewlekariya hundirîn û hêzên koalîsyonan navdewletî de ber bi xaka Iraqê ve ketin rê. Endamê desteya rêveber a daîreya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê Xalid İbrahîm eşkere kir ku ji çaxa pêkanîna rêkeftinê bi Iraqê re ev karwanê 28 ku ji kampa holê derdikevin. Ji xwe yanî ev di berdewamiya rêkeftina di navbera hikûmeta Iraqî û rêveberiya Xweser de got kesên Iraqî yên li kampa holê dimînin yan li kampa roj dimînin yê got ji ber şer û pevçûnên Daişê reviyan li vê dera hêwirîn di hindirê wê peymanê de di wê rêkeftinê de îro kerwanê 28 vedgerê Iraqê derdorî bêtirî 20,000 insan heta niha çûyê Iraqê derbasî hindirê Iraqê bûye îro jî texmîna me de wê derdorî heysid insanê Iraqî derbasî Iraqê dibin. Penaberên Iraqê ne tenê li holê ne lêbelê li kampa roj jî hene lewra hevdemî vê yekê 11 malbat ji kampa rojî ber bi Iraqê ve hatin şandin. Naql ji bo Iraqiya li him kampa holê him li kampa roj berdewamê îro 11 malbat ji kampa rojî derdikevin ew jî nasnameya wan Iraqî ne û li vê dera jî derdikevin. 20,000 welatiyên Iraqê heta niha ji kampa holê derketine û tenê 6,000 li kampê mane. Lêbelê tevî malbatên Daişê bêtirî 28,000 kes li wê kampê niha dimînin. Berî niha jî gelek malbatên Sûrî jî ji kampê derketine û ber bi bajarên xwe ve hatine birêkirin. Lê dosyeya vê kampê hîn jî bi girêk e û li çareseriyê digere.